Pagat panapon po. Kabiyatala po kikatamong panalangin ding makatuki. Kapasalamatan at kayadunan ding makatuki at ding karelang familia. Monri and Mary Jo Marquez. Otis Relay Laksa, Arlene Nelson and Randy David. Joel and Ann Hinco. Jose and Juliet Rivera. Josie, Jack and Jimmy Hinco. Nicolas and Ami Sikat. Adolfo Garcia. Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jeng Castro, Maria, Puring, Auring, Sila, Tess, Lenny, Sian and Charlene Dison, Teresita, Renato and Rodrigo Cuenco, Wendy, Bernald, Christian, Christopher, Cristobal, Cedric, Liza and Eleonora David, Feliciana Tuvia, Oscar Bustamante, Ladies of Charity, Fe Garcia, Maribel Cayanan, Judy Alfonso, Maria David, Doc and Aurea, Lucila Manabat, Puring Lapos, Tess and Jonel, Boy and Feli, Jose Manabat, Juanito and Jovi Manabat, Rolando and Nelia, Buboy and Con, Sian and Charlen, Bobet and Lenny, Luz, Ellen, Jake, Bong, Agnes, Charlie, G, Larry, Yoli, Rodel, and Jinky Manyala, Victor and Susana David, Rudy and Sylvia David, E.G. Ibes, Yesia David, Lucas Ginto, Volet Garland, para king makapasubaling kayaduanan di Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Shatles, Lito and Marita Paule, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Apimwar, Richard and Jane Giao, Alain and Minnie Lakindanum, J.R., Kate, Irene Davu, Jello and Venice Lakindanum, George and Marilyn Hinco, B.M. Tonton Torres, Ofelia Mendoza, Joe Mendoza, Michelle Pauline Dayrit, Dante and Paul Torres, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, Ruth and Leo Chris Manlutak, Nell, Arlene and Perdi Nuki, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, Fatima, Dolly and BJ Manlutak, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Franz, Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela,
Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva, Concepcion, Termaine and Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Kristan and Jesseline Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Betty Ong, Arcel and Strangrila Gilas, Franslin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Junsen Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Sittering, Alfredo Jr., John Alfred, April, Aliana, and Anika May Kayanan, Angela Minaves, Alain Lasco, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Bong and Asmin Vinaves, Nova, Neil, Nisha, Nicole Ocampo, Jolan and Alan Pineda, Sally Santos, Angelita Angeles, Romeo and Grace Alonso, Michelle Norin Paule, Alan and Net Lapira, Edmond Ramos, Frances Joy Ocampo, Fatima Judith Rueso, Rainiel and Ana Marie David, Jeff and Roxanne Ginto. Paraking malagwang kapaldanan di Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Ori Tofstein, Giordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gozum, Benedina Betwin, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusung, Anthony Gozum, Alberto Roque, Lani De Jesus, Maria Teresa Pakatkatin, Jairo Franco Labitag, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Brigida Lansang, Dina and Ignacia Evangelista, Romualdo Tayag, Eros Yui Calma, Virgilio David, Constancia Sapiendante, Severa Rivera, Bienvenido Campo, Cristela Ayala, Lilia Caneco, Miko Gabriel, Leonardo G. Seti Sitcharing, Minda Miklat, Leilani Contempreto, Saturnino Cortez, Randolph Espejo, Kayanan Family, Salvador Pangilinan Jr., Mario Garcia, Anthony Camacho, Jane Caburata, Marsing Lagman, Romeo Jordan Alonzo, Al and Lisel Vitug, Muy and Ivy Vitug, Faith and Hope Vitug, Erich and Joy Carlos, Hans and Jace Carlos, Ana Marie Parbo, Joe Tantenco, Dylan J., Jem and CJ Guevara, Maura Marata, Richard and Gilbert Cuenco, Nita Cortez and family, Helen Romero, Adam Lakindanom and family, Jack and Presi Yabut. Paraking Kapayapanding Kaludwadi, Edward Santos, Joe Angel Lodi, Alfredo Jr., Guillermo Rosario Natividad, Feliciano, Pablo, Josefina, Regina, Isabelina, Elvira, Julita, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celadonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Cherry, Crispin, Charito, Philo, Roman, Lusing, Aurelia, Marisol, Ernesto Alfonso, Ezequiel, Andrea, Bernardino, Amando, Abel Senior and Junior, Rosita, Pascual, Catalina, Ricardo, Marisol,
Eufrosinia, Benedicto, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Primo, Mario, Lucia, Roxanne, Archie, Resg, Clarita, Almario, Domingo, Anacleta, Billie Jean, Pablo, Romeo, Perpetua, Hilaria, Fernando, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Robert, Jess, Tiburcio, Lina, Jeronima, Petronila, Felix, Mariano, Angel, Maria Luz, Leonor, Lucila, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Jomer, Godofredo, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Benita, Pacifico, Alice, Jerry, Charmaine, Ruben Sr., Teresita, Alfredo Sr., Elena, Rinaldo, Ronel, Gonzalo, Lucila, Ising, Nicole, Carol, Diding, Lito, Ben, Jerry, Let, Leonarda, Matias, Julian, Oscar, Ipi, Cari, Lina, Gilbert, Boy, Roel, Bening, Juana, Prudencio, Rosa, Joland, Rodolfo, Lucila, Lucia, Pacifico Sr. and Jr., Estrella, Felipe, Gemma, Rufo Sr. and Jr., Daniel, Magdalena, Santiago II, Caleb Lorenzo Gel, Francisco Miguel, Marcelino Jr., Victoria Cervantes, Ventura Sr., Ramir Sr., Marina, Feliciano, Paterno, Amelia, Ambrosio, Marcela, Marcelino, Consolacion, Marcel, Susing, Marcelo, Filomena, Mila, Serafin, Antonio, John, Angelino Campo, Beatriz, Jose, Veronica, Ernesto Jr., Aurelio, Medardo, De Leon, Renato, Ronaldo, Isidro, Vicente, Lumeng, Julieta, Jove, Joan, Nene, Resina Guanlao Pineda, Divine Chu, Rita, Bernardo, Feliza, Ramona, Clara, Corazon, Tessie, Valentino, Rosalina, Ricardo, Eduardo, Godofredo Tayag, Normita, Dencio, Lita, Belen, Silverio, Romeo, Elena, Sabina, Margarita, Francisco, Jonathan, Generosa, Sotero, Galang, at di hanggang kaladwak yung purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaga nakakarela. Ilagyo na ning ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayongan. At kekan timurin. Kaluguran kong kapatad, may tatas na naman po yung kaso ng COVID. Manalang tamo minsan paking Ginong Diyos, ing ikata nakatamo o so pa nakatamong marap kaniting pandemya, pan kanita
alagpusan tayo. Tahimik tala pong panalangin deng familiata mo, ring sablang masakit, mituran kaniting COVID, at anyaduan impakalulu ning Diyos aginota mo. Yagkasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapo ko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, King Bie, alanganga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tinubod me i Jesu Kristong anak mo, baniyatad ne ing kayang sala, ning kaligtasan king yato. Pasala na kesa kaisipan, ning na, ya amabibi at magari, kambi mo ng Espiritu Santo. Ito mo kimpanga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamansang iba't kimumuna ng sulat San Juan. Iti ing aral adimdam ko, manibat pa kanitang minuna. Sukat tamong mikakalugod. E tayo sukat pakyapusan ni Kain, uling tinukiya, king marawak, at petene, ing kapatad na. Bakit petene? Uling marokya dapat ikain. Dapat mayapin dapat ning kapatad na. Kapatad, sana pagmulalan, nung pikakasama na kayo ning yato. Baluta mo, kingibet king kamatayan, linipat ta na king bie. Uling luluguran talo, ring kay katang kapatad. Inge lulugod, manatili pa king kamatayan. Ing masama king kapatad no, makamatay ang tao. At baluyo, king imbie alang-alangga, alayo king makamate tao. Kanita taya kilala, ing tune lugod. Dinawo ng Kristo, imbiena, king ulitamo. Sukat tamo namang idawon, ing bietamo, king ulilarding kapatad. Nung akit nening ninumang ating pibandyan, ing kapatad na, at yung pamangailangan, dapat sopan, makanano na nga sabing ing lugod na ng Diyos at yukeya. Anak ko, tamo sana lulugod king capamilatan mo ning amano o salita. Ipakit tamo ing lugod capamilatan ning dapat. Kanita tamo abalo, king atso tamo king panig ning katutuan, at mitahimik ya ing konsensya tamo, king arapanin Diyos. Nung sakali mang liliga-liga na katamo niti, uling may gitsa ing Diyos, king kaya katamong konsensya, at balo na ing sabla. Kakamalan kong kakaluguran, nung yan nakatamo liliga-ligan, ning kaya katamong konsensya, panatagtamo pilubluban, makalapit king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, impakibat tamo. Dalitanan may Ginoo o meto yato. Ulitan taya po. Dalitanan ming Ginoo o meto yato. Dalitanan may Ginoo o meto yato. Kingmit mong tula, samban niya. Lumapit ko kaya, kambering masayang dalit. Pakibat. Dalitanan ming Ginoo o meto yato. Kilalanan niyo kinging Ginoo, iya ing Diyos.
Yaing lina lang kaya katamo, at bandi na katamo. Itamo ing balayano, at tupang papastulano. Pakibat. Dalitanan ming Ginoo meto yato. Ding pasbol ning templo no, kaya kayo lang luban. Kambening kapasalamatan at ding patsuno, kambening kapurian. Pasalamatan niye, layon purian. Pakibat. Dalitanan ming Ginoo meto yato. Ing ginumaya piyo, alang kayang gana ning lugod no, at tapat siya kapilan paman. Pakibat. Dalitanan ming Ginoo meto yato. Ingeno manatiliya kaya kayungan. At quéca timurin. Mamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. Ligaya quéca o Ginoo. King panahon ay ta, wiryanang Jesus ing Montaya Galilea, at agponde ka rin i Felipe at nga na kaya, tuki kakanako. I Felipe tawya Betsaida, ing balen dari Andres at Pedro. Peninto ng Felipe i Nathaniel, at inyong ikit na nga na kaya, at agpon miya ing mababanggit. Kay badang kinabsi, ring ating 5,000 lalaki, agad-agad nung pepasaken Jesus, king bangka ring alagad na. Inutos na king magpauna na Betsaida, king kangat bana ning pangpang ning dagat-dagatan, samantalang iya paulyano ring tao. Anyang mabengi na, minukyati king bundok ban manalangin. At siya imbangka libutan ning dagat-dagatan, samantalang i Jesus at iyo magdili-dili king mamala. Ikit na lang magkasakit babagse ring alagad na, uling makasalangsang la king hangin. At anyang ganingal dona, pintala na la, lalakad iya babo ning danum. Lagpusano sana, dapat ikit dering alagad babo ning danum. Balaramultuya, anya mi pakulisakla, huling ikit dangan at mi takutan la. Agad-agad nang migsalitang karelang Jesus nga na, kayo tatakot, ako i Jesus. Magpanatag kayo. Sina kay kimbangka at ingangin tinok nang. Tutulang mga pamulala ring alagad na, at era balu ing karelang isipan, uling era paintindihan ing kabaldugan ning tinape ni era pa abot isipan. Kaluguran kong kapatad, ing mayo pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian quéca o Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan ay pagat panapon po. Pasensya na ko po, medyo lingwata pa.
Wala mo mapagalta pa keng Pasko. Pating pepasulod ang stola, violet ya, wala mo ting mete. Pating pamamasakin ay da kay libro, maliya. Natural mo po ini, kay ba't na ning pagal, mas mapagalta mo. So, kailangan tapang painawa, tumipon sikanan, man mi mas tamong pasibayo. Lingo tapa, kay ba't na ning pagal. Dagdag me pa ing COVID, lingo na, maliswas tapa, aburido tapa, mapagalta na, busy tapa. Makanya ning dieta mo. At makanya ning ugali tamo ning kay. Kay ba't na ning pagal, mapali ka buntok, maliswas ka, ka panataglob, alam mo na mo, magkera na ka, banpay nawa. Aliwaya ing Ginoo. Pagtaka ko, aliwaya ing Ginoo. Ako balong no nakukunan ning sikanana, kay ba't daw pang pepakanan ding 5,000 katao, hindi niya po yung homilya na po. Kay ba't imbes na lakwana la, pekisabyano pa, yapang menatad karela. Mapagalin Kay ba't inutos na pa rin alagad na, muntala kayong makanyan, sabi na may kita na ka rin. Kampante ya ing Ginoo. Kaya maliswas, pala mo mapapagal. Man manguko, kalupa ko. Ati kita mo ini anyang maglakad ya babo danom. Wala mo alaman kayo. Wala mo natural mo kayo. Miglakad ya babo danom. Lampasano sa ring alagad na, no man pansin Uning ring alagad na, maliswas na, babagsela, uling salungat laki ang hangin, may buglang lumbog, masikaning kaya, alun na, magselang lang patugot. At anyang ikit din, bes na matulala, tilang kasaw, may balada, may nakilang multo, ginulisak na. At yung ginula, kampante mo. Relax siya mo, easy mo. Kay ba't nang may pagal kanya na? Kay ba't nang may pagal? Kampante mo. Easy. Yung kayo po manakitang taong makanyan, rengi maalimbawa, kay ba't nang patingapon pa magobra, mamipi, maglinis, magluto, o tangdas ng dering anak, malaguya pa rin, masayaya pa rin, anting may pagal. Sikreto nasikreto. Yung sikreto mananiwala ko king Ginoo. Kalibutan na ning pagal, biyasa yung manalangin. Kalibutan na ning dakal gagawan, biyasa yung manintun oras, para king ibana. Kalibutan na ning alingaskas, gulo ning eganagana, aburido, palpak eganagana. Yung Ginoo, manahimik compose ning sarili na, panintunan ni sarili na. At tahimik, manalangin, hingip pa. Watang aburido la ring alagad, maliswas lo, agad nang sabihan ng Ginoo. Kulang ko kasal pantayanan niya na. Palagi ako sa sabyanan itang, bala mo sa sabyanan na la, bala mo pamaramdaman na la, nune ay li ang sasabihan siguro. Kulang kayo kasalpantayanan. Itang kasalpantayanan, itang pamanalangin na, balo mong intrigangan kingapong Ginoo. At mit mong tiwalang maniwala ka, kay bataning na king Diyos, yung bala. Bali mong panibalangan king Ginoo, maniwala kang, mo naman, obra ni ning Diyos.
ating Diyos, yung balang mamupos ing obra mo. Amen? Amen. So, naman kailangan mataranta mo, maliswasta mo, bala mo yung gana-gana magdepende kay katamo. Hanapin po nitang metong kasebyan kay English. Work as if everything depends on you. But work as if everything depends on God. Istong kimtantayang kasalpantayanan makanyan po siguro. Kahit baka itamuan, itang payapa, kampanti, ampon, relax. Bistat man, atin na naman COVID. Amen. Manalangin tayo ni King Gino para po karing kapatid damong mag-wedding anniversary, Melchor, Ampoy Clarita David, Ferdi at Jaja Manlutak. Para po karing kapatid damong mag-birthday, Remedios Calara, Manuelito Dungka, Mitch Serrano, Joel Marie David, Sofia Ani Lumanog, Laniel Makaspak, Fe Garcia, Corin Kainday, at Colin Kainday. At para po karing intensyon ng ating Wanda, para king matagumpen ng Operasyon Dolores Quinto, para king kapasalamatan ng ating Volet Garland, para karing kapatid tamong masakit, Iraidis, Ariana, Ampoy Luis, para king kaladwarari Josefina Ricafort, Resina Guanlao Pineda, Dr. Emiliana Beltran, Macario Ampoy Lucia, at para po karing kakatamong Ladies of Charity, para karing karelang familia at karelang intention, at para kakatamon makatipon keti, para karinggang kaguguluta isip, para karinggang familia tamo, lalong-lalo na ring anak tamong epame bakuna, tahimik, talangining ipanalangin king Diyos. O Diyos ay pami, iyawa mo kesana king kekang kapayapan at tiwala king Diyos ipa. Man kanita mabibiye kaming mitmong ganaka, ampon tula, para karing ganaganang tao, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Amen. Kasalanan Mesiya, tawing binatang Diyos mo yan, tawing Diyos mo tawiyan, yung kapayapan miras na quéca, siya lang kapayapan quéca na yan. Siguro na bilyan na yan, Diyos sing anak na yan, iray kang Birhen Maria,
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan saning Ginoy ting daon karing gamat mo, king kapura ti kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipa ning kapayapan, tanggapan mo sa ingkya kaming debosyon at katapatan at kapamilatan ng pamikarakemi kaniting misteryo, sumulong sana ing pamikasundumi keka at karing kaparaming tao, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayongan. At kaya kan timur, Isipan niya at luguran ng Diyos. isipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o ipa. Manggaman kingalanganga. Kingaldoy ti bilalag mo kapamilatan ng Kristo. Ingalanganga mong tangka king kaligtasan at pepakit mo bilang ing sala ning sablang tao. Uli nita, kambedaring sablang koro ding angeles, daralit ming kakaligayat ngamingan, sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mipnuyang banwa ting yato king kaya kang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ng Ginoo, Hosana king kakatas-katasan. O Diyos, ay pami, tutukang banal, at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon milakya ka deting tinapim pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, maliari lang katawan, at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalug mo, kaya kami. Etang benging bayo ya mate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinuwaning tinape. E pasalamat ya keka, pira sune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talangang tipan, ami bubo para kaya kayit para ka rin sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pong ining ginuan niya matulat ang pasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit, king kekang dulang, katmon mo kami king tula ning Espiritu, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ning kekang anak. Ginu, alakang kakalinwan karing anak mo, aduan ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa, at din kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin napaman, at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, kapurian, potang akakit ming gagan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo.
King capamilatan ng Kristo, kambenet kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ini punting metong familia, abe-abe tamong mipapanalangin king Dios, karing amanong likwana kaya katamo ning Ginoo. Amin. Acuban mo, bisang banyay lagyumu, datang ke kami, ing pamagarimu, ipamintwani lukmu, keti sulip, antibanwa, keti sulip antibanwa. Kakanan mi king aldo, biemu king aldo, bieni. At ipatawad mo ding salami quéca, anti ing pamamatawad mi. Karing mi ke kami, emuke ipaisaw kintukso. Nune ikaw, busking marok, kabus mo kami, king marok. Ikabos mo kami o kinuking sablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kaya kampakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang Apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ingka kung kapayapan, babya ko kaya kayo. E mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunay lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya ka iglesia, at pamayapan may pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili siya nakapilan man kaya kayongan, At kaya kan timuri. matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong, kapayapan po kaya kayongan, peace be with you, kapayapan po. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan na ningyatu, mapalad tamo'y tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat igkasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabalwan, balutangan po na mitatas na naman yung kaso ng COVID. At ako sigurado kanini, pala mo pati Pampanga, level 3 na. Pero kailangan ta pa rin pong mimingat. Mimingat tamo po hanggang medyo may luwag nining milabas sa Pasko. Nya siguro mitas na naman ng COVID. So panupaya yu po, may balikta na naman keng 2 by 3 by 2 by 3 kareng loklokan. Deng Marta's group, paki gabayan na rin tao keng pamagloklok. Adwa, atlo, adwa, atlo, adwa, atlo. Yung pamagloklok po. Kaya ba't dapat natin tang face mask? Ring alam face mask, kaya lamilub, kaya ba't bawal tala pa mo po, ring anak, ampo ring eme, bakuna, lulub, keng pisamban. Ito pong magkasya keng pisamban, managyo na lang mo kilwal. Kilwal po, maski dakal kilwal pwede, uling hangin-hanginan ka rin. Kaya ba't, then pong epame booster shot, atin po ngening Huwebes, bukas sampung Friday, King San Miguel Covered Court, alas 8 hanggang alas 12. Yung schedule talaga, Monday, Thursday, bukas ampung Friday. Alas 8 hanggang alas 12 po. Bala mo pwede na pong walk-in, basta dala nyo ring vaccine card yun. Pwede na kong medinan booster ka rin. Kaya ba't ing raffle tickets tamo po, parang ining Banwangay Tikang Fiesta Committee, kailangan nung isubmit ka nga tsingzeni, nganing January 6, Thursday, deadline na po ring remittance na ring ticket. Then may subli, bilang lang anting sold. So paki-remit yun po kang atsingzeni, at tuloy po ing raffle tamo nganing Domingo. Kaya ba't naning misang 5:30 nganing Domingo. Gusto ya, Chingsen? Okay, so deta mo po. Dakal-dakal pong salamat kay kaingan at maya poras po karing Ladies of Charity na ilang midaon kaniting banalamisa. Talakad-tangan po para kintaulim panalangin. At para po karing familiata mo, lalong-lalo na ring mitoran COVID, para karelangan, Bapo Maria, mitmo ka king grasya, king ginong Diyos sa quéca. Tuwan ka karin sa blambabay, tuwan niya panamanin buwaning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatili kaya kayungan, At quéca ang timurin. bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos ating kakong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daone, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat King Diyos. Maya pabengi po, salamat po King kakong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po. Aliwain pandemia tu,
Ferdi at Jaja.